Pangidon haying dorbar malai kapon manta bahap ok hima sora bagadon kajing ai dawai na kiri ba na ki brio bana sabar jong kari magidon hangne ya irang ba snong jong ka dorbar malai kapon te in batai khendiak khensoi hagabadi ba kanika program Tanda kaliang jong ngarong snu jong ka dorban mereka pun don nak mat jong ni ka yin dorban mereka pun ban ai klik jing pesia ha go bade bat kani ka free medical kam jing ai dawai ba ke jung ko ke jing sumar ya ki kato kani ki jing pang balong bang general disease kani kede ka sien ka baar ha ka ba nak leng to dorban sno mereka pun kadang ka jingate amat kini ka Korean team kemud di doktor na po Korea iwan menyate bani ke dorban mereka pun sans dan kenti mesem senam kita sedang ya kini ka program amat ka specialization jongki Korean doktor kade hakka acupuncture akting kasi jongi yang kade lada ngisim aku puji sumar yang ban camp mau ban camp dak ka keti Nanti perang yang ka massage, andre po i sport Korea pada kim jule kini ka massage, ni kata ka jingkam lakti, kile lang ba jong kita ki siet, ni kile la kita ki thamya ki sabu po kamet ka jongki, maka satan lut ya ka jingpang ka jingstong ka po kamet ka jongki. Te ngi ba men subsnem babun gibre kala yo kala ka jingarap lang ba jong kani ka jing sumar lang ba ka acupuncture ka bungan kini ki Korean doktor. Te minta kasiru nama jaj bagade kasini barang lengkong dia nak ada jong jinjur jong slap kala petut ini kesot ini kalau kataru ada jong ketu kalai beje ki bun ki beri ki bawan hile ban pak sumar ada khamtam aku persian dan ki jistom bade po kamet ka hak juki te ya kande ka por gidan ru doktor gunang ten po azam dan wi doktor kasi nang ni po slong ki bawan man nyarap pan ai ka jing sumar iaitu ki beri iba sistem hakil itu Jepang ba ki fakta iki tekan mek joki teknik ke program ka sedang mentak kesengi ba kan kuat hakasi santri unta lengba jong kini ka kubur mentak kesengi ngawer ngkot soba ya kisnong kitau dan ki para majan marpa ki bersodong jong kini kesong sora bakin la banwan la sa kesengi ban betang kini kala ju sumar ka masdang duduk por kandai beji ba kan kuat san beji man la kesengi kumno pi yakandu ba kanika team na Korea nilai kenduk ya kan dia lengba jong win aki extend member jungi iba rebel star dia extend member nomor ba idan perok jungi iba pulelang mensua bagi apa bedang dan tasipok kawati ke ada bakila ya pri doktor ki jialek jawan mangapor jadi noto jiwan tentang si sepok sora ada ki lengba ke jingyarap jungki ki yang ba ki don doktor nopo Korea ki ba paman aga jingarap nang ba kita ki doktor ki bai dan perok jengi tinggal lawan sini lai kendu ini mesem senam ya nak yang jengi ni pedang sofa ya kini ngira ko extend committee jong snong te extend committee jong snong ko ngisem ha ya kini ka kabu kat jat bagade ba jingwat khamtam ki bi mana sewa pan aga jing sumar si ka kham karpang te ki pai ba ki ongom no halor kanika jing sumar kaya rap ne hak bede bat ka feedback ka bang yo naki ibre ki ba mesem i ba sibur ba kala ki jerap kala ai ki ndre ki yong ba kalong tang sisi te le se kan numla ban ai ki jerap te ki yong kumno kalong ada ban le muslim te yong ba kan ne ki jing ai free medical kam kalong muslim te bat mentak sing lai ba bun ba ki du kala yo hi ke kala jerap khatam yang ba jong deka aku panche di pindang beteng biang kan ni house number 1 le nila ada biasa ya ka MOU kan ka memorandum understanding dan ka dorban mereka pun mesem ka afweti jong nai Julai arjar pulai ban ni beteng ya kan ni dadi kan ni kamu salah sinem kan ti aku bless you boleh hai oi abdon ni dah cut se angcu man Isi ada?
Speak in English. Yeah. Can you say something about this program? This program, Can you introduce yourself? I'm Anshuman Hendrik, so I'm the coordinator of this team. Yes. So Would it- we've been doing this for our second term this time. Okay. So you can see. Yes. You have any Okay. questions? No, just explain about the the treatment and all that. Okay, so there are two sets of doctors. We are doing Indian treatment from the Indian doctors. So they are giving general medicines, and then we have acupuncture section wherein the Korean doctors are giving acupuncture treatment. So what are the benefits of acupuncture Well, for a it's healthy lifestyle? Yes. It is a oriental kind of medicine, oriental medical process. So how do you find the response of the village, especially the Langbak Snong and Yes, because today is a working day, so you can see in the evening there are more crowd coming in. okay. So in the morning, there were less crowd. So we hope you will come again next year. Sure, for sure. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much.